ngahoma kamesa imirembe koza amasahani none mara kuba nkagasore kazasigara mpoma mu gicuku tangiye kugira isoni koza amasahani mu gicuku kaja ku ishuri kuri recreation kaja kureba umwana ko yamwe gikoma rimwe ngache ambassadeur w'ijuru yavuga ngo kwa ni ambassadeur wo mwijuru kintu cyambere kiyo koko ndi ambassadeur kintu cyambere utunze pistole itemewe mu buryo bw'amategeko niko Imana imbwiye shamaguruka ngo niki muze uyu mwana aranejeje none niki navuga ati umugabo gutanga $5 senga ateye ubwo tugiye gusenga no kampani tubwire Imana ngo Mana wiyerekane umuntu uremererewe wizera Imana wize hari Imana izikora ni rya kabiri irijwe ni rya kabiri cyo nigeze kubandi ikimeme irijwe ni rya kabiri uko kuguru ni kwa kabiri nigeze kuba kwitereye iyi ndani ya kabiri nigeze kubaho estomerashi iyi ni ya kabiri Imana yampaye warangiza wose mwikanisa kwifata kome black kome joke yewe tarama pe nezerwa pe kiragurya pe nigeze kuweza nifuza ikirato cyabukare ngakibura iki ngakibura ngatinya kuja mu bandi none ubu niyambara ikirato canje ndatirura Imana puriye ariko Mana nyiribihewe abanyakampara musenge musenge Imana mweri Imbuto Imana ni gwifaranga tuzijana mu burozi tuzijana mu busambanyi ni occasion nziza yo kwera Imbuto abadashoboye kugira ngo bashoboze ntabwo twashana kugira ngo tugirane nabi twashana kugira ngo twererane Imbuto tubane neza kandi dufite amakuru yawe ko tabanye n'abantu neza ikimenye ni kimenyetso no mutima wawe roho yako ni temwe wari kuri mu gukoraga abandi kore ki wavuye ruguru waruvuye kuri mishashuraza Imana kugira neza uri ku matara ngaya tukugenda usitara Imana yakugira neza usegwamba ariko tukaberwa warangiza ugatunga ibisharanka imamuzo mwarize rekura mu izina ryawe wagesana umumama mwiza ubereye umeze neza wagesana waritukuje wageze abagabo batandatu wagoye umugabo ntakivuga nukumwicara gusa ngo nuvuga ngo uratandukana yewe itonde isi ntisakaye uno munsi usa neza ariko umubiri uzuhinduka haleluya handela savaride umubiri uzuhinduka babyeyi eri Imbuto bane neza n'abandi eri Imbuto wifate nk'umugore wiyegeranye tukazifata nk'igihomoro tukazugenda hantu utaseze ngo utaye saa 10 saa 2 saa 3 niba kubaza ngo ari uruhengo ntumbaza yewe umugore azagenda agata saa 3 z'ijoro atabwiye umugabo navuga ubakerura mwakije ngo se wangu itonde saa 10 uzutahakara uri mukujaye ko bamenya amakuru yawe nanezerwa kofi we uri mukujaye ko bamenya amakuru ya kandi ujya muntu muzamujana hanyantu muri mukuja tugira ngo nimwe muhazi mwenyine aho wageze n'abandi barahageze no mukuzima abantu bari mukuhaba no mu mazi hari abamale baza bagenda mu mazi basirikare n'abandi babyigiye kuragira ngo ara uri mukugira abandi batageze ngo mwabaye basirimu ubusirimu ni iki iyo bavuze ubusirimu ntabwo ari imyambaro iyo bavuze ubusirimu ntabwo ari kwambara ubusa iyo bavuze ubusirimu umusirimu ikintu cyambere ikintu cerekana umusirimu cyambere na amakuru amakuru iyo bavuze amakuru iyo bavuze umusirimu tuzi uzi yasohotse none iri ku mwanya wa mbere tuzi ikirato cyasohotse wambaye ikirato cya simerikwire kitari cyambere tuzi godasi yasohotse ya mbere ku isi za Jordan tuzi ibisuko byasohotse bya mbere tuzi igitenge cya mbere cyasohotse ku isi no munsi nta makuru ufite none watwicira urusaku wambaye jorona agahuzo kamaje ishati wambaye icuya watumarisha urusaku hari amashati bazambara atazacuya ya mbere ku isi nubwo ushira intizi icuya tuzi ibirato nubwo ushira mu mazi ukagira gute tikiza kigira gute amatelefone ushira mu mazi akagira gute ntaje mu amazi amayikute yasohotse ya mbere ku isi nubwo ukandagira imodoka ikashaho ntiyomeneka imodoka hari imodoka zasohotse za mbere nubwo utera hibuye ntiyomeneka ariko warangiza Imana gupasa gutyo ukamutwisha urusaku ngo warakize usigawe na foroda kwanza none kuratwisha urusaku kizwe ari Imbuto
aha mwicaye hicaye abandi muherera imbuto tugira ngo anga uzohaguma hari abandi bazohaje kandi abarampurasa barahari ni twebwe turize gusa guma kwitwara na tukurampurasa Ima mwere imbuto yewe imbuto aha imbuto abasimbura turahare turi mu kwambara amajezi turayambaye kundi mu kazi muri kadeza simumana naguma kwitwara nabi zo barevera c'est ça niko bimeze twari dufite mu representant witwa Samson timumuzi Samson yafuye hari umurundi witwa Ferdinand niwe representant nutera imbuto mu mwanya wahuri hari abaramplasa bahari mwabaririnzi mwe nimutera imbuto hari abandi baririnzi bahari era imbuto mwabayumbemwe nimutera imbuto hari abandi bahari mwitonde isi ndisaka isi uri mu kuvuga abandi nabi gusone kuvuga abandi nabi kuvuga abandi usuvuga abandi nabi wowe uri mwiza reka nkubwira ngo nuvuga abandi nabi nawe utari bazakuvuga nabi hari abantu bageza mungu barazisenya barasanze zubakitse bagushaka bagashira mu rugo ugasenya urugo tuzubana nyoko bukwe mama bukwe ngo yara nyoko bukwe no mbi gusumba nyoko nawe kurabyara nawe akazana babazo kugora yewe isi ndisa uyu mubiri uzusaza umuntu uri mukuzanyira ukagasanga nyine umwabukwe ngo azandema nabi ngo umusore ngo nutamusora ngo jenti tuzobana neza ukamuga umuvuga nabi nyoko ntazavugwa nabi bana nabandi neza isi ntuzumenye umukecuru araje guhungiye avuye mu minembwe kugira ngo abone amatano Kampala azamubona byoroheye ashika no Kampala aramugoye ngo ntimwobana bamufatiye akazu kiwe irungu ryaramwishe arago nurangiza ngo kuraja mwijuru umukecuru kwasa neseswa nabuzukuru baseka gaseka nabo bakinda gakinana nabo imyaka igomiki yongera none bamutaye mu nzu wenyine ngo azobaho gute wa murozi kiswe Bwana sebiwa haleluya Imana ni gwifaranga n'umwana mwizo kwera imbuto Imana ni kujana muri Amerika n'umwana mwizo kujya neza Imana ni guha imyenda n'umwanya kugira abandi neza n'umwanya kwambika abandi kuko ari igihe kizogera nawe bigashira abandi bakakwambika umugabo witwa Mutiko po mu Banyamurenge yigeze kunyagwa ariko kubera inka yagabuse umunsi umwe gutya baramusubije agazaza ndetse ashaka kurenza za zindi yaratunze abagabo bagiriwe nabi n'abagabo batagabze igihe bari bafite inka zishire birashirana ariko abagabo bagabze nimba baranyazwa abandi barabasubije bangira kandi gutuma gira neza moto gira neza wigendera reka mbabwira kandi mbara dutarama ndatinze abantu begera imbere abakeneye gutarama sintiza pasta mama Tony mwegera imbere kiki mwegera imbere sama haleluya nabwo muhagarara twiku muguru mugabo sha mwitonde sasa maze dutarama murebe Imana kunzizi Oh the lance tuzamura ibiganza dose Imana ishubaye Hallelujah tuzamura ibiganza dose Imana ishubaye Sama haleluya Sama haleluya akuferiki soma mbanze negeza abandi imbere mama Tony rugoro mwegera imbere nabo bantu abo bari muri story wakijije haleluya ari mbwe ngo mwari imbuto Hallelujah umugabo umwe maze gushaka twebwe ntanga twigeze hari abantu bazabesha ngo bigeze inka ayaye ngo baranyazwe ntabwo twebwe nyine zanyazwe mu bandi ariko ntazo twigeze siko bimeze byumva iryo jambo ntazo twigeze hano rwanya gakenge ntazo maze gushaka ndagenda bwira umugabo umwe ati ntiwongabe ninka navuye Burundi inja mu Minembwe navuye mu Gweba n'amaguru ngera mu Minembwe n'amaguru amaguru arabuzimba nibwo bwa mbere n'ikigendo kwa rugendo rw'amaguru namaze amayingabire mu bitaro sanga data washavuye kuhira tambwa ati nanashatse kuko nta data abantu babizi mze yaratowe staragenda
mama yarafu mama fana n'ibintu yewe ubuzima bwa mama siza dufite akana kameza 6 kakarere sema amen haleluya anezerewe yego mufana makwita mana dutara amanyanga uri mu gukora ukizwa kuko pastor ambaye topiki yamagarukira ahantu numva sinoreka iyo dushaka turi kuzana ko sinogenda ntabwe kino kintu mama mara gufa isi ndi isakaye uzogire neza ugihari kuko numara gufa abana bazotungwa nabandi nubona ugize nabi abana wabuzara nabo bazobagira nabi ni kimwe kuri kimwe tukazugira ngo icu biba ngo abana bandi bazogisarura data aragenda muzebugeza n'ubundi tuzi yawe sigara abana bane I Burundi mu nkambi ta data wacu nta mama wacu ntake nari nje nyine nakazandara n'abana kandi abanyamurenge bamaze kuba imfubyi kindu shambara zo bavuga bazavuga ngo tugabura abana ndabwira kuvuga ngo mugabura abana mureke tuzofe base duhambane izamenya ngo umuntu yarafoye naramuhambye sinkagira gahinda duhambane abana ntibatandukana ndabagumana akana kameza 6 ngahoma kamesa imirembe koza amasahani none mara kubanka gasore kazasigara mpoma mu gicuku tangiye kugira isoni koza amasahani mu gicuku kaja ku ishuri kuri recreation kaja kureba umwana ko yamwe gikoma rimwe ngacereho bakankubita kuri recreation yarangiye uri he kabwira mwari mati mwari nanagiye kureba umwana warabzaye karire simbona uko musubiza karira ngahwe muzamugira neza karira ngahwe nubona ubonye amahirwe ntukafushuza niwo munsi naseze ishuri kandi byo bose sema amen amen ngo seze ishuri nje kuri abana bama ndabarera kandi umwana ndamuremeza 6 umyaka 2-3 ubu tuvugana ari mu wambere kaminuza kwani baraga haleluya wambere kaminuza ndashaka umwana arambwira kandi ndagize ndavuga ngo ngiye gufatwa sinzomwurumoge ndamurumoge n'aba bana afite nimara ngira gute nzobareresha ndabikirara aba bana nzobagira gute baso ndavuga ngo ngiye kubabera se mbaberenye amaze ndafatwa igihe kimwe nigeze kunezerwa mu kanisa barankubita ngo ndanezere ni kanisa umugabo yamaguruka ngo uyu mushenzi kurani uzunezerwa gute kwanza ndanezere wowe natinze niyo mpanje sasa kubabwira maze dutarame mwumve Yesu Ashima Yesu Ai ndamubwira mwafura mu ndamugati muze umugabo arambwira umugabo umwe akazakambwira nijoro ntibamubone kuko bari kumugira nabi muri mitonde harimo nakandavuye bigaje mu gusaka amakuta bakazabwira abana babo kamana nezi Imana tizireba kubuto nakazanezerwa gutya nganezerwa rwose bakasigara bare uyu mwana niki kizomuzi niki kizotuma tumumara imbaraga gashumbira abana namara kubashumbira kabahezuza kurya sinde ngafata jene hava ngo takirisho kushoboza amafungo icyo cyoshobora abana bagabo haleluya abo bashobakene kugirana ni kuko kusa abo ariko ne example ese intebe zakene kugirana nigitangaza yego ni gute bakabwira president wa korali ni gute n'umwana aza barashumuka ubahe musaba umwezi umwanya gute uyu mwana umukene utagira ikirato tutagira nihuzu ni iki cyaba akavuga president akavuga ati ni iki cyaba hasa nezerwa nawe kandi gusa yaje kukubita mbabzi nikubuzina gusa sinari nashambure sinari nereswa nikubuzina ngo ntukaze unezerwa ngo twarakubujije ko mashitani ubukeho hano ubukene uzawutuma utagira ijambo ubukeho ni ubukene
tukabukinisha crise ni ubukene buzo kwambura ijambo ubukene buzo wandika message yo kuramukanya kabandi tibayibone ka message bakayibona ko umuntu ugiye gusaba ifaranga ubukene uzo kuramutsa umuntu ufite urugwiro takuramutsa kuko bisa akamanga indamukanya nayirangiza namavuga ifaranga hari shisho inyuma yazo bikababaza uragatsinda mbwira data wacu ngo none nashatse mugabo mwakambwira ngo sha nzokuguma inyuma we gusa uzuvuga gutya bazavuga gutya kuko nta data nefite kurangigisha kuvuga uzuvuga gutya uzugenda gutya uza wambara gutya niba gutuka ndukaza usubiza uceceka ceceke n'uwo munsi bankubise bagiye kuvuga ngo batenge uwo mugabo ndabwira ngo ntimumutenge yakoze icyo ategerezwa gukora yakoze icyo se satani yamutegetse ntimumutenge nimureke harambwira ngo nimwabare ndabwira ngo ndakubabari ntaco mfa nawe kandi umuntu wamunkuye n'umwana we yamunkuye yamukubise nikanisa ndamubwira ngo ishu wahinze n'icyo usarura voila umwana waragukubise nawe arambwira sasa kubera n'umwuka ufite udafite umugore bizo bindi shaka ndashaka gute ntanga kandi naje ndazo mfite shaka nawe yari umukene shaka nibwo uzaho umugabo ndagenda shaka umukobwa wasinzi muri beza wasinzi namushaka mama araza ntabwo ndi imfubuzi nta data nta mama nta none tuzobana nawe teje bose ndabuzo nkeneye nabwo Imana ngo uzoshaka n'umwana w'imfubuzi niko wasenza ati ni jewe naje tugende twama tugese nawe mfite ubushobozi bwo gukora mariage hantu tuzabesha ntazo nari mfite bijya byo gusenga ndibari kunsengera kuko nari umukene uwo mugabo wankubise yari kunsengera haho yari pastor yari kunsengera tuvuga gutyo nawe iciheze nari gushaka kansega ahubwo yari kurusenya tibikundi namashaka ndazamuka mbwira umugore tubusigaye hano ngiye gushaka inka ke bari basaze ngo swazo kwiki ngo azokubwa igisimba kizagikwa kizagikwa neza ndagenda ngabini nkamuze nashatse ati ndoro kwasa tankangira kandi yaravuye kuhira tankangira sohoka muri nozo kandi uragiye gusaba inka umugore azamara akara umugabo akazarakara none baza bavuye nimba ari kubuzukiriza uvuye i Burundi uraje wicaye mu nzu ukamubona bose barakaye ndavuga ati inzu no filamo kansoke namajambo gitara sema amen ntaga fasi bare gutuyara umenemba tumajambo gitara mutujaje mu banyenganje kuja gutarama muri Kerena kuri Gitavi mu banyenganje turatarama bampa umwanya wo kubwiriza mu masaha 9 saa 10 nibyinira amashari notaka ingambo ndarangiza umugabo mwe amaguruka ngo niki muze uyu mwana aranejeje none niki navuga ati umugabo gutanga $5 umutima $5 ariko njye nafite umukutano uvuga ngo mana nke ninka muno rugendo tutavuye kuri badata wacu tutavuye kuri bene wacu abahinda ndumuhinda zivuye ku mana ngira neza sama haleluya yamavuga ngo uyu mwana aranejeje none muhaye inka zibiri ejo mu gatondo mubyuke muzikubita ziri hano mu rugo kamaduka mari mana uzi kuzuka muri burake muva mu gitaramo mu gatana inka zibiri namagana ko badata bukwe nabonye inka zibiri none mwakire zino nabajya ku runundo mwamufashe zino zibiri nzogaruka sawa tuja mu Karingi nanagenda kuri mama yaguye muri Karingi n'imodoka yamusinze mama hajya muri Karingi n'imodoka yamusinze wantu mama yaguye kaje kuhareba ndagenda tugakujana mu gitaramo baranjana turanezerwa nawo nkukundi mugabo maguruka no waneze ngo uyu mwana aranejeje nikimuze tari mukindo umuka mbwiki tuyu mwana afite inyana yanjira hanga iri mu menya abiri none ga mu gitondo muzuka muyikubita mu jana ndavuga ati sawa izo ziba 3 naomba koma tuzoka twishora yandego zandego sose no minembwe najya ku runundo muze nabonye yindi mwamufashe ni nayo Imbuto tarami Imbuto we gusa nta kindi bisaba ndavuga ngo ndatashe nubwo zibinyegeka ariko basi sinoherino navuga ati ndamanuka shiki Bujumbura murundi w'inshuti yanje angabiri arambwa ati namenye wanyu kumuzamo inka nyinshi none wasi waragiye ni wari wambaye n'agatika kangeza mu gwego waragiye singa mutima unjya none ngize $400 uzoje nimba ari inka nimba ari ikisimbizi niba ndi wazabimenya pastor anarabizi $400 umurundi yarakoze igitangaza tubazi badata navuga turako $400 ayo koze igitangaza namagenda mbwira muzehe nawo nyindi nka $400 none gangi nawe wifashe Imana ikugire neza muzehe aravuga ati sawa
ndazamuka mu nkambi shikundi umungu abanyabyinshi mvuye kure kwa gatabana bo mu biziba byefu na wampeze yindi mwana w'imfubuzi utagira se ntagira nyina wa oze niwo mwana yasize wenyine ari muri Amerika n'umunyene karanyumva ari data ampeze yindi nayo yampaye nyana nyine iri mu Burundi sikwira stan ndagenda ndakwa barange muri nashima Imana izina ry'Imana yabwishwaye kubera Imbuto tarama senga reka kugira nawe gira neza none kumurabona ko hari umuntu wonjisha mu ijisho hari wonjisha mu ijisho mwera Imbuto mureka amanyanga mukiswe mumaramazi ubu tuvugana pastor babona banje bashatse ari turi batatu bamaze kubaka nukuvuga turabagabo batatu baje inama nabanega naje baje inama nukuvuga ngo nije se nije nindonkora nindontunga urutoki mwera Imbuto akagasura mwamubona ntabwo kavuye hano mu bantu ni gitaramo ihuzu mfite bose ni gitaramo uyu musatsi kuvuga ngo mbego gutya ni gitaramo nigeze kuje Kinshasa sema amen darangije we sema hallelujah hallelujah mazo tuta mubi Imana kundizigira nigeze kuje Kinshasa Kwera banyikiza muri VIP twara abagabo babiri muri VIP tuca muri Ethiopia turamanuka urebe kuntu carte y'isi kundi coy Addis Abeba neje bundi mfite butumire ko ndajaye muri Addis Abeba kandi apana mu Nyamurenge mu Ethiopia wewe gusera Imbuto twama tumanuka nawe none tukigirimba abakiri baza bibwirana turibwirana tesurinde banyita ko furi berangeye uvuka muri Sud Kivu ni iwacu nawe nambwa ati nuwe Kinshasa ati warambwa ati jewe nkuri yasere muri Kongo nije yihagarare mvuye mu nama mu bihugu bigera kuri 6-7 zo hanze mu bazungu ubu ndatasha nsubiye Kinshasa ambwira amakampani akuriye ambwira ibintu afite ndumigo yamambwira ngo none nawe nyibwire Prima yo kwibwire none nyibwira ata d'abord je vais vous dire après Nindira ndaza kubwira nyuma nabanje ramaye gutera umatwe ndamubwira gutema tanga dufite nta n'umurima nta n'ikibanza tuye mu nkambi kandi pour refuge ndayimubwira ifashe comment je vais faire uti murange ati none hano impakira ni Imana none turagenda no twigira imbere ntabwo ari bamuntumye ngo monsieur quoi ta d'abord monsieur quoi ta d'abord Imana twakurikiye nsamuna nakuryo wavuze Felix Imana twakurikiye siyo ndi mukubona mwe abantu bubu bakurikiye siyo je Imana nakurikiye sindi mukubona hari abantu bafite sinzi ukuntu ndi mukubona abantu haleluya mutu bakama Imana agwa microphone ukazuisha nabo ukayibogaho microphone Imana agwa Imana ikagwa mikoro ukazuyibogaho gutyo fata mikoro neza kandi mikoro ntabwo ari kwifatura n'amasengesho priye senga iyi mikoro irahenze abagabo batangije umwuka bararoze babivuyemo tubakigira amavuta nuko dukanga gusana imiryango ariko byarashize muntu bakamuzana ngo kubera amashuri bakamwisha zari hano ndi azakora amashuri azakora umwuka haleluya barakurase mu kanisa gusa ngo ukomeze uzine tukuzi wararoze waraguye bine mu ndoto bisaba iby'imiryango bisaba abantu bakije cyane tuma turi mu kurwana mu kanisa twanyine kubera ntamukubiri turi mu kurwana ndaje mbabwire sasa sema haleluya turi mu kurwana mu kanisa haleluya numva umwuka aranyuzuye ndamubwira ngo rindira indaga itangiye kumanuka ndamubwira ngo je suis ambassadeur yamanyegera kandi Imana ishaka gukiza azagira umutwaro yamabijamwo ntiyabona ko ndamusuzuguye ntiyabona ko ntandamwitaye n'agataye mfite naho nkomoka washiga kenke ntiyabyitaho yamaguma arambaza ndamubwira ngo je suis ambassadeur ndi ambassadeur
uri ambasaderi w'ikihe gihugu nawe ngo ndi ambasaderi w'ijuru yavuga ngo kwa ni ambasaderi wo mu ijuru kintu cyambere cyo ko ndi ambasaderi kintu cyambere utunze pistole itemewe mu buryo bw'amategeko niko Imana imbwiye ijambo rya kabiri utunze indaya kandi umugore wa ningane ntabikunda utunze indaya muzamujana umugore atabizi urayipanga uzuyigaramiye kandi umugore agiye kubimenya muzotandukana ijambo rya kabiri bagaye kukwirukana ku kazi kubera iyo pistole n'andi manyanga bazogushiraho bakwirukana ku kazi ufungwe burundu yamajuguma ngo tu es sorcier non je suis ambassadeur ntabwo ndi umurozi ndi ambassadeur wo mu ijuru yego ngo monsieur none niki nokora kugira ngo bikindi bintu ndibimbeho kizwa haleluya iyi pistole ndayigira gutagenda uyite cyangwa uyitanga muri leta ariko uyitanga muri leta bakongomana bazogufunga genda uyite ahantu hadashaka kuboneka uyite burundu nimba uyita hehe nimba uyita muri Océan Atlantique nimba uyita muri Fleuve Congo nuko igende ijambo rya kabiri uboroka iyo ndaya iyo yahise iboroka aho ngaho sinzosubira kumwishurira inzu turatandukanye burundu ijambo rya kabiri uzombatiza ryari kuko batiza wowe uzonshake kandi kumbona biragoye niko nise mubwira ariko man ambassadeur kumbona biragoye bana brag sandi ni kwasenga niriza ubuso gusumbone comme brag koma bone gute je suis ambassadeur umbone gute wofa kubona president de la république wofa kubona ambassadeur nari yandarise umugore nukugwamagara ngo ngwino ukamugenda gusa ngo umugore karagwamagara kwa umugore je uko fu umugore ampamaga ngo namanganda abantu babiri ngongiye kumusengera gute kwanza ugenda gute kwa uzugenda gute wowe ubwo bwagushize gute ugira izihe imbaraga haleluya ugiye gusenga haleluya umugore muri babiri gute izo mbaraga wazikuye ngo ndagufata kunda urafata kunda gute muri babiri uzifata kunda gute muri babiri mwese tugakizwa je kugira ngo mbone nuko turi batatu cyangwa bane tiwombona je nyine ntibikunda kwamenye strategie y'amapepe bamwe nukuja kutugerageza kugira ngo batugusha tumene nk'abandi ariko ntibizokunda mutse reka uzobazi Burundi apana impamvuga barahari nta mugore womenyera no modoka ndimo sinojana n'umugore abandi turi babiri nzamubwira turagenda turi batatu sinkujana je nyine nabandi modoka bati nima nta faranga ufite akira utege yawe naje ntege yaje nige tugende turahura iyo tugiye aho twakora impanuka twembi turi mu modoka imwe nakadusanga twakoze impanuka bazovuga ngo tuvuye utuzoshana umugabo abandi mukicana ukagira muri ukagumuseka werekana za kanini iriya ukagumuseka muri kumwe n'umugabo abandi ibyo bitwengo uzubikura mukizwe mureke mwere imbuto ibi byayi bizomara abantu aya makoka ngo tuje kwicara kwibi bavuze ngo jewe ko naravuze nigeze kuja muri sona kuri sesinga bwa mbere ndagenda shike purano Burundi yamavuze induru bari banjanye ngo sona ngo nigwiziruhura urabona kino gisinimba natwe tikitworoheye tukivuyemo sauna twese tuyita sona turagenda ngiye kota kuri sesinga Murundi yamayamiriza yarasose ngo yiwawe ngo kofi we ngo pastor kofi uje muri sona ugiye gukenyera jorona yewe wewe ko wakenyeye atukunziza gukurikirana naretse inzoga kubera wewe nuje muri sona ndasura kumwa mu steri hano ndamamwe inzoga navuga ati papa ihangana uwo mpakanya nkoga kikura amazi ndanishizo nkambara ipataro namangena ndoga nambara ipataro namavuga ngo uhera none nisubira muri sona man uzonyishe ijambo rya kabiri sizoja muri piscine kuzogeza mfuye ijambo rya gatatu sizoja kwikaho ikawa abantu bari ngo durana ngo tubikaho ngo biki je kofi mapepo gusa barara abanyaburundi ngaba tuzosanga muri sona tuzosanga muri piscine tuzosanga kuri kofi tuzosohokera najanye Felix yaje kundamutsa n'umugore wanje ngiye kumuganiza mama ambwira ibibazo afite mubwira ati ukeneye ambwisha keneye tugitunganye dutahe tawundi nawe twagiye kuganira tawundi mwari imbuto
mwere imbuto mureke ayo manyanga mwagiye mwo mureke ingo zashize imiryango yashize kandi basimara ni mwebwe Imana yaguze ifaranga wabona umugore w'umukene umugabo n'umukene ntafite icyo akora Imana yaguze ifaranga ukinjira wa mugabo ukamusenyera urugo ariko nawe hari umunsi umwe Imana zo gutuma kigwara nka kanseri cyangwa diabete nawe ubwo bazorusenya tugira ngo urugihomora hari ikindi gihomora Imana izitoza kikaza kikinjira umugore wawe hari ikindi gihomora izoteza kikinjira umugabo wawe nawe hari bihomorano kwisi kandi ibintu byose Imana zibikoresha nuko Imana igeze gukoresha umwuka aravuga ngo ngiye gushuka abahanuzi bahawe Imana igira strategy igihumbi nta kintu uzokora kitazokubaho nukora neza nabazo kugira neza nukora nabi nabazo kugira nabi uri mu gutanga isumu abantu hano barashize utuza kabidoko isumu abantu bose mu ndani wowe hari ikindi gihomora Imana izotuma kigaheza bawe isumu kandi bo ntibazogwarinda bazofa uhunguke nk'abana b'inkoko bahunguke nk'abana b'inkoko usigare wenyine uwo mugabo ejo bundi yarashingiye nawe ejo bundi arashingira umugabo wanyu imyinga jewe namushingiriye umwana tamubwira jewe narakijwe ndamushinga Nesi usayisanga imbere mubane neza hano Kampala nta wundi mugabo mwiza buruta uwawe nta wundi mugore mwiza nk'uwawe nawe wosiga uwawe ukamusukisha ukamudodoshereza amasono meza ukaje ukamujana muri saro yoba mwiza mpamvu atabaye mwiza nuko utazumwitaho Sama haleluya madame yoba mubi gute gute madame yoba mubi koma umugore waje yoba mubi gute namujanye muri saro mama nkavuga ati umukore gutya nkundi no modeli wisukisha gutya ma wambara kino gitenge bagusiga inzara bazisongoza nurangiza ukanyere gutya yoba mubi gute hawundi mugore umuntu uti hawe no one ariko impamvu uzurangiza abagore babandi nuko utita ku bawe mpamvu abana bawari babi nuko utazawita ku bawe wagenda kugura umugore wundi ukamuha ifaranga zose akaje kugura abana b'amahuzu akabagura brochette bajya abana baba babi akigisha abana bo ku mashuri meza ababo biga ku mashuri mabi kubera ifaranga ugenda utwara mu buraya abana bazobagwa ngo bazabego wawe yobegwa nawe uwo mwambi ukamugura baserishe ibase nziza ukamubwira ngo nkunda kino kintu yogikora iransubi bamubonanye si bavukanye wabo niyo by'abana bazabaza ari igikara nawe arawe yagiye barakazana n'itibe ugenda rakamucishaho n'abakabizo izo biroroje kigoye ni igikara ahubwo igikara kirahenze sama amen darangije kofi mwari imbuto abanyakampara mwari imbuto murekizo mwagiye ibiza amatribalisme mwazanye ngo jende umuro runaka ibingibi bizaduteye mu bwoko bwashize mubireke ngomwe ngo turabangaba ngo turi no parti politique nta politique bamukanisa nimukizwe dusenge batu mikanisa tibagifatwa ngo parti politique mubwo ndafanyuriya ngo ntitware mukanye koma shatani ni strategie satanique yaje mu kanisa havuga butumwa ntakindi tuji nibi mureke kandi ntituzumvisha wumva tibikunda tubireke nibyo hanziriye mwani muto nibwo tuzabona Imana natamani kumona Yesu haleluya sama haleluya amen natamani kumona nifuza kuzabona Yesu haleluya kinyamurenge nta kinyamurenge kizuba mu ijuru mu kinyamurenge nta kizuba mu ijuru hazo abantu bakijijwe ni mukizwe ni mwari muto nibwo tuzabona Imana ijambo ry'Imana tuganze amen